الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, murah-murahan, ilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq waktu ini, waktu tiu lang ta, amin kuma kita pengajian daing ha amin bin katu taniu simpahu natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Pangdaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akabtangan niya tasahharu, pagsahur kamu. Sabab bunal tuod in pagsahur madauhat nyuruunhan in barakat. Barakat sa lago-lago karna in pag-iyanun barakat amuin barakat balkala-kalaan dahil Allah subhanahu wa ta'ala haisiyo-siyo in amoy in tumayma simpangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab karna impangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asalan niya pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin siya daak sadya sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagbalik-balikan na sadya ang pagpatumtum in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di siya magkabtangan tungod paparkala pag-aka mabuat malainkan in katan tan hibayta niya rin nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw tayo manghuran haakam Islam. Nahasabab yan pagkakita niyo dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala dahin harila simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi impangingat sin Tuhan na to Rabbul Alamin dahin kato taniyo amin manusia laungta sabab karna siya in nagpapanjari kato in kitabi anasin agi di tapa mapajato inhinang kabayaan tahinangon, kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala injato niya asal. Sabab may ta, siya in laung ta, nagpo-program sin, amoy in, udyot pamaranan sing kita. Siya in magdirihil sin, kasay, iban lasig, sing kita, iban kataw kasi sing kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan, subay hadya kita daran timutukbal sim pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawakto pa wakto. Sarta im pagsukur na to, di malukpas ka na ibadat sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini mga katawtay manghuran, impagyanon do na hini magsahur, amunain, pagkaon sing kita, hadi pa laung ta, similak in ini subangan niya pa amin maadlaw na. Amo na lang niya impagyanon fajar as-sadiq. Amin fajar matan-matan hati niya amuin ka ini bukisin subangan niya harap na pamaadlaw amin manuituyan na hadya. Karena inyan long ta pagtawagon sin mga sila Arab
in pajar long niya duang kajinis, in hambuok pajar kadib, in hambuok pajar sadiq. In pagyanon pajar kadib, amoy na in pag ini bukis sin sahaya puti, dahing hasubangan, inyan timigidlom pa magbalik. Pagubos yadto, dahing hakatigidlom yadto, bang siya sumawa na, inyadto manuytuyan na siya pamaadlaw, amo nadto impagyanon pajar sadiq. Na ini launta. Mahita yato kita dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Labay ring harila simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pagtagama sin pagsandal sin adlaw amunain pagpuasa na sing kita. Na ini ni hikmat dahing hatuhan Rabbul Alamin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago ini rijiki dahing hatuhan na to Rabbul Alamin karena amoy iniin hikahalulay na to simpagsandal na to bang kita makapagsahur. Sabab doon hayan, lamo diya to ha amin tiyawag laong niya barakat. Inyan. Na in biya na sinagi laong ta kabalikan ta in pag-iyanon barakat nalangkom niya in kamumpaatan madawhat sin ipon dunya ahirat. Amo yan mga katotay manghuran. Haagam Islam. Daing ha mga barakat simpagsahur doon han, amuin hikatabang ha hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin doon ha pagtaat niya patuhan Rabbul Alamin. Karena ha adlawan niya at awabang ini maabot ngayon adlaw, doon hayaon in manusia amoy in datungan na siya sinhapdi na indigenous na lang niya in biya mga sumampay pa amoy in iniudyot pamarananta aun waktu lumam makita aun waktu runhaon na ini daing hapar sa baban nito na di tanahi katukayad in ginhawabaranta asabi tumatao din malukpas doonhan labi-labi na hawak to pagsambahayang aun mahinang sabab doonhan hikaliso sin hambuok mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan na ini hinduan kita sin Tuhan Rabbul Alamin hasupaya kaayaran ta inudyot pamaranan ta tungod paparkala pag-ibadat amunain ibadat pagpuasa pagyanon. Na doon hay ni mga katawtay manghuran, dahil ha mga barakat sin pag-ianon pagsahur na ini maluhay hahambuok manusia magbalik himinang sin amuin pagsandal sin hambuk adlaw sabab karna inyan amuin gimaan in udyot pamaranan niya sa sumagawa wala doon kanya in pag-iyanon hapdi. Amo yan. Na inyan tulong ta, bidda iban sinamuin wala nakapagsahur. Inyan pagka na naman taray sa bangunin magjatukato. Sabab lang niya in wayroon nakasahur doonhan, adakala makananam siya amuin masyak ka lang sin bahasa Arab. At tawaon doon haon may nang sabab, sin amuin mahibo gaton na in udyot pamarananta pasal aun waktu runhan pasal sin amin pagsandal tayadto di tamisan hika ini tindog marayaw in udyot pamarananta. Na bukon sa jahabihat turing ha mga barakat dunhan amo na yung tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring haamuin pangikot na to daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piatar lang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Ibandunhan kakitaan tain luparagbosin ibadat amoy in nagsisibu-sibu in kakahinang sinhambuk pahambuok biya na sin karyaksan sin kita kakitaan tapag sambahayang amin laung ta timindog rumuko sumujud
sibo-sibo katantan, nagdurungan-dungan in paghinang, damikian daha pagsandal, amin piyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sama sibo in katan, agun long ta, sampay pa amuin ka na naman sinambok pahambok, agad nagsisibo. Labiin, para sahan sinamin mga sila nakapagsahur dahil sin wala. Na damikian isab, doonhan masabot ta, in pagbuka, long ta, doon hayan, buko ni sabing pagbuka amuin, long ta, ini, gantian tain, hinang tasin, bukon kita puasa, doon bang maabot na indum, bang kita mamuka na amuin, puspusun taing kaari-ari tabihan, mamuka, ada kalarunhan, mahinang sabab, igala kalukpas dahil sabsin pang-ibadat sin kita. Labi-labi na ibadat sambahayang, amo na yung sambahayang long tamagrib, ada kala doonhan, di nato dahil sabi katukayad in udyot pamarananta, pasal sin banus sin nakasud palawang sintian, kana in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin pamukuhan addat sin kita, in siya long ta bang siya magbuka na doon hayan amoy in makaan bihan. Sampay in siya naghindo kato tanyo in tungod paparkala long ta pagkaon ini nasubay siya sukod-sukod sinambok pambok den kato tanyo in pasuron palawsin gaunggang sing kita niyo. Batlong niya in sangi naluluunan sin anak kapu Adam, amo na yung babat niya. Nabanglaw niya, wayroon dapat, bat subay siya luunan, subay siya bahagion magtu, inhiluon palawm niya. Uno inhiluon palawm singkaunggang singkita, kaisa niya kakaon. Inhikaruan niya iinumun. Inhikatu niya, amo na ini hangin laung ta sumud halawm simbaran, subay siya magmisra into ini halawm simbaranta amoy in biyabahi ta patung kabahagi. Sabab bang makawa sin hambuok nasabot yaon in parsukuan sin hambuok damikyan aun mudarat dumatong ha ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan hikaklarak da isabiatusin pagpuasa sing kita mga katawtay manghuran ha kama Islam. Sabab bang matao din makasud palam singgaw gangta, aun waktu pagabot sindumi aun di nakaw isab makatukayad, kana ini kabiyaksahan, in tao kya kansuban, masub siya matug, daing sin magbati, amuan long ta in kabiyaksahan sin manusia. Nah, sabab yato, in barakat, daing haamuin tiyo-tiyo lang ta giyaganta-ganta sadyain pag buka doon hayan daing habarakat madawhat sing kita amunain makatukayad kita timindog sin amuin kahinapusan sindum amunain biyabay ta sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam saray raw ibadat sambahayang amunain sambahayang bang natutog na intaw katantan, magbati kaw timindog umalop patungan Rabbul Alamin, dahon mo siya magduarwa hawak tuyaon. Labi loba tuod among anindeng ha mga kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto. At iniaroon haon na luhayain, udyot pamarananta, salta iban sin pangadnalta, amuyin malano masawa, doonhan, amin wayroon gagat niya, na maluhay kita magkabtangan patungan Rabbul Alamin, sun uno-uno na susukatan sing kita kabayaan ta. Muna rin hakatan, amuin, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-uwos doonhan, sambil magkaini, pagtahadyod palongsin, magbibirisara, amunain sambahayang, hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya pagbutasan lukay kabuhi niya iban doonhan makapagsambahayang pakita sin sambahayang pajar hapag jamaa sabab deng ha mga barakat biyata doonhan sin amuin pagpuasa labay ring ha amin duwa hinang ini amo na impagsahur iban sin
pag-iftar na doon hayan laong ta mataod in makawa tarunhan karayawan labay ring haamin taod sin mahinang tapag ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to din sambahayang dum, amin wala kita dihilan gantaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala ramikyan biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya salatul layli matna matna. In sambahayang dum, dua ruang karakaat, wala biyata kato, pilang karakaat ini pahinang kato, buat malaingkan sa kainuyaw kato in kusog sin pamaranan himinang, labi marayaw in mataod mahinang dain sin tiyo-tiyo sabab na in ini tungbas sin karayawan, hambok karayawan mahinang hangpo in hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas niya na bang mataod in mahinang mataod day sabin tutungbasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran. Haagama Islam. Na in mga inikatantan lando tuod ini tatabangan dakula ha kato tanyumano siya hikaluhay na to tumunay sindaakan sintuhan na to Rabbul Alamin amunain makaan kasin subay na sadya matao din liuluon halawm sin amuin gaunggang tayaon. Na pagka siya makaan asal wayroon biya mga bugat niya doon hayaon amuin ini indakanan sin amuin udyot pamarananta na makaan hadya siya. At tinibang makaan, mataw kasi inudyot pamarananta himinang sin piyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban long ta, doon hayan, dahil hasabab sinyad to, maluhay kita makad hapyang daakan sin sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala amo na piyatar rang kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. In pakaradyaan amon nyari kita bihaon halawman niya na subay na to ini di lupason in waktu na to. Karena in pag-ibadat, mataod in ibadat aun tiyugila sin Allahu subhanahu wa ta'ala in waktu niya, iwan sin ini biya diinin paghinang kaniya, damikyan piya tatarang si pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aon doon han sambil wala biyay takato taniyuin, ini long tajangkaan niya. Biya na si mga pag ini tasbih, pagduaah, pagtahlil, pagkatan ini, biya mga ini katantan, pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, na ini katantan, ibadat sa lagu-lagu, bat amo sadyain, pag iyan mo, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini katantan, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap kabtangan mo yaon, biya saon sa pantun binhi, bigi, amuin, patubuon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang kahoy hibutang dain dito, haamuin sulga tiya takama, haamuin maghinang kaniya. Pag-ianun ta, ini kakaon biya sin pagkaunun ta rin di, amin matukas sumud palawm sin gaunggang sin kita. In sumud palawm sin, ini udyot pamaranan tahadlaw akhirat, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lanap sin amuin, rijiki dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halawm sin surga, karena dito hadto, wayroon na laong ta pag najis, wayroon na pag ihi, asabet to in kakaon sumud palawm simbaranta, bukon siya biya sin pagkaunon ta rin di halawman sin gumi ini. Nasarta in kakahoy-kahoyan yaon, laong ta mabaya kumaon kaw simbungan niya, in pusoon mo kawaon bihan kaunon, doon hayan na saroon doon pagpuklas mo, dahil nga amin ini tangkop niya, piyagkawaan mo,
saruon doon gantian sin Allahu Ta'ala bunga, amoy in labi in lanab niya rin sinamin kiyawa mo. Bihan yan. Na tiap-tiap kawaon niya to, inyaon katantan, gantian sin labi marayaw rin kaniya. Amo saan ini pag-ianon barakat sa lagu-lagu ko no na to madawhat yan to. Nasubay kita maayad hakakahinang sing kita, hasupayari malugpas in waktu ta, dahin di halaw man sing gumiini, na ingkatan sin hikalugpas yan to, lugpas sa lagu-lagu kato tanyo rito hadlaw akhirat, mga katotay manguran. Haa ka Islam. Karena naing kita ini tiuntut atawa tiuntutan sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtag-ipon nun. But in pagtag-ipon taharap kaniya, kapatut niya tuhak sin Allah subhanahu wa ta'ala rin di kato niyo. Na inhak taring Allah subhanahu wa ta'ala, amin hirihil niya kato in kataan kasannangan dito hadlaw akhirat. Bihan yan. Na piya pagtutup-tup sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin parsukuan sin tiap-tiap tisulakan si manusia, doon hapagtuyo niya, doon niya makain sa rayaw-rayaw tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabagisab kita magliso-liso, naroon day sa makawa tahapagliso tayad tuin, amuin pagsusunsing kita dito haadlaw kana kana in katantan muklas din di halaw man sing gumiini biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magsusun in katan. Ayaw hindi magsusun in simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan imbar iman magsusunda, may ta magsusun, sabab may ta wala napataod niya inamal niya rin di halaw man sin gumiini. Amo adto mga katawtay manghuran, haa ka Islam. Nakasabab yan, in pakaradyaan ini amoy in pag-ianunta ini madawhat tabarakat din ha Allah subhanahu wa ta'ala na subayad to tilusahon sing kita din ha waktu pa waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala na bialo paragbo sa tiko maray wala nakasaot na yung guru di ta kaingatan bang uno imbya mga jimato sabab na ubos na lang tain ison sin pakaradyaan parkala waktu ini nasa sumakawala siya lang tanakatakin na inyad to kalo-kalo waktu balik insyaallah subhanahu wa ta'ala na mamarahin na inbiya mga pagpatumtum ko harihaon nito insyaallah subhanahu wa ta'ala panghindua sing kita patuhan Rabbul Alamin. Allahumma barik lana fi anfusina wa fi asma'ina wa fi absarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa shiqaq wa su'il akhlaq wa amaluna minar riya wa alsunana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina wa fi jannatika tami'in wa 'adzabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang patuannya ke pengajian. Dapat insidon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pola pengajian. Insidon boleh. Ba? Demikian mag-support day sab sinyan nakamukatantan long ta imakawa sin tarayaw-rayaw long talutuanan sing kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala bangbukod niyan dahin kaniuri day sab kami makabak karayawan asabyan to na magsawsaw kita ni sin parkala amin sa halga-halga mapatut pagsawhan amunain ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan mga tataw tayo manguran ha kama Islam na insyaallah ta'ala inguriyad to biya mga dahon kurakman biya mag-isunison kalo-kalo biya mga aun to ini sabab sinamin wala ni kaya kari. Biyan to na hadya na mamaid na ko magbalik kanyang katan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله